Раԥхьа ҳамҩахыҵит ахәшәҭирҭа лекар иахьараҟа акоронавирус ҿҿкы иаҿагылоу ахәшәқәа рыхәҭак ыҟоуп иара убас апрофилактиказы ауаа иаархәо авитаминқәа D, C, аха аԥҭекаҿы иазгәарҭоит ковид зеижәазы ахәшәқәа нрыгхогьы шыҟалало, убас уажәы ирымам рхыԥхьаӡараҿы иҟоуп Heligvis. Иахьазы аԥҭека лекараҿы иҳамоуп апрофилактика азыҳәан витаминқәа C, D, цинк захьӡу, иара убасгьы ковид зеижә ачымазцәа рзыҳәан ахәшәқәа илырҩаауа ҳамоуп. Кроворазжижающий ҳәа захьӡу тромбоаз, кардиомагнил, иара убасгьы фроксипарин арецепт ала мышкы иалагӡангьы ауааԥсыра рацәаҩуп ковид зеижә чымазцәа рзыҳәан ахәшәқәа аҵхо. Зны-зынла иҟалоит ахәшәқәа анҳамам, аха ԥшьымш-хәымш рыла мчыбжьык иалагӡаны иҳауартә еиԥш аҭагылазаашьа ҳзаарҵот. Анаҩс ҳара ҳамҩа хан ахәшәҭирҭа Ликфарм ашҟа арахь авирус азы ахәшәқәа архәарц иааиуа ауааԥсыра маҷҩым. Аԥҭека аусзуҩцәа ирҳәоит ахәшәқәа рыхәҭак шыҟоу, аха уажәы ашьа зырҵаҟоу амедикаментқәа зегьы шрымам. Ужәазы иҳамоуп антибиотикқәа, противовирусныйқәа ахәшәқәа. Аҩныҵҟа иржәу афлаконқәа ирҭо. Левофлоксацин внутривенно и аҩныҵҟа иржәу. Иара убас иҵегьы цефтриаксон, сульзанцеф, цефапиразон, противовирусныйқәа ҳамоуп, барбидол, осельтимивир, кроворазжижающий маҷуп иҳамоу. Heligvis ҳамаӡам, лассы-ласс иазҵаауеит. Агьыс иҳамоуп курантил, диперидамол, кардиомагнил. Ахәшәқәа анынҵәалак мчыбжьык иалагӡаны иаҳзааргоит. Тромбоаз, ксарелта, гингаверин, асельтамивир, арбидол уҳәа ахәшәқәа рымоуп ахәшәҭирҭа Сириус аҿы, аха фроксипарини, Heligvis-и уажәы ирымаӡам. Аҟәатәи актәи аԥҭека хадаҿы акәзар, афармацевт Лиана Џьоџьуа иазгәалҭеит ауааԥсыра лассы-лассы изыдҵаало ишреиуа витамин С, арбидол, кагацел, гингаверин уҳәа ахәшәқәа. Илҳәеит иара убас уажәы авирус иаҿагылоу ахәшәқәа реиҳарак шрымоу. Абас ала ҳҭнықалақь аҿы аус зуа ахәшәҭирҭақәа ковид зеижә иаҿагылоу амедикаментқәа зегь рыла еиқәшәамзаргьы, рыхәҭак џьарак иҟамзаргьы, даҽа џьара иуԥылоит. Амра Зарандиаԥҳа, Михаил Братухин, Аԥсуа телехәаԥшра.